kusami ngilethele umshado. Oh yeah. Oh mama, angifuni umuntu okuvayo mina. Because umuntu okuvayo uzonginika inkinga. So mina ngisifunela umama uzohlala ekhaya, ngizophuma ke mina ngiyophanda, yena uyapheka, siyadla sibe happy. I'm so young. Like I can't get no, ke batla motho like re tlanne re theisane. Vibe, yes. I'm still vibing. I'm still young. Wa tseba abuti ho etsahalang ne? Ausi o re hantlantle o bona wena lena le sa match. Hobane wena ufuna into eserious ukuthi umuntu angaphuma ngenzini and nu vibe so uyabona ukuthi all of that nyeke nje kuzokuhambiselane okasitsa mayisana. Kodwa bengizozama mama ukuthi ngimbekezelele ngimjwayele nje. Bengizozifundela nesisuthu futhi mama mangasi inkinga bekihlo yithutha mina mfe chance ifela. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about why now we question. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on jerseybioscope.co.za. So guys, today we are here for Osriri. Osriri inbox says Arabona Osingin over a kind of type. So Rona Razan Releva Jersey Bioscope, Rabona man Koba Chumba singing, you know, so basically Eric is a man kilo shabang riri ki khutlele na ke bono re tshware single come back. Yes babe. Okay. Ke teng le kae? Ke teng wena my love. So riri ne ke kopa jotse di viewers gore hantlantle wena wa ngoletse Jersey Bioscope. Ke ngoletse Jersey Bioscope because ke batla motho. Yes, Jenny. Because nowadays it's so hard to o thole motho. Banana babangata ke bo indoda mast. So I want someone real, someone like pushana ka kaena because it's so hard to find love outside. So ka re ke ngole Jersey FM maybe le nna ke ta ithola Jersey Bioscope. Jersey Bioscope ka re maybe le nna ke ta ithola type ya ka. So yeah ne here I am. So o etsang like wena no currently o etsang wa sebetsa skolo you know. Oh, I did my matric 2022, so now I'm on a gap year, so I'm not working. Oh, you're not working. You're searching for a man. I'm no, it's not a problem, yeah. Eventually, no, you have to. But besides, I get a gap year and selling to a shop love. Yeah, in selling to a shop, we told her about the wrong decisions. Just like right now, Kimo wabona ngole Jersey Bioscope, we told her about the life is sharp. You understand? Exactly. Vela mara chomi ntole sengile hantlan. Ntsakele sengile, batho ba tholang a se batho ba serase. So I want someone at ban serase. Yeah, I've been single for 1 year. And how you tshware sharp? No, ha ntshware sharp. It's time le nna ke thole motho. Ke qetetse ho tsheya gale chomi. Ke qetetse ho tsheya gale, ke batla ho tsheisa. Chomi tsa ka di qotsa ka batho ba bona, nna ke thotse. So I hope Jersey Bioscope e tla nthusa gore ke thole motho. No, wena my love, re tlo thusa. Re tlo thusa wena chomi go thole motho ne. So ke kopa botsa. Ha o ka etsahala hore re fihle mo le wa thola hore motho wa se type ya hao, o tlo reacta jwang? No, nka se metsi a feel bad, but how is it type ya ka se type? Ke motho open man, ke tlo mo jwetsa gore no, you're not my type. Yeah, but it sing ka tselele better ke ha re because you know rona mo ha re promote emotional abuse, you understand? Yes, abuse motho. Oh, you are like no way. No, I'm not those. So highly type ya how hair chomi. Oh, if you type ya ka then we'll take it from there. Re bona na dintho le be ya ka wa yes. Mara chomi wena ha o rata o petchetso. Obane ke a utlwa o bule ka bondota mas. No, obvious. Ha ona ngwana na sa rata ho petchetso. Just ba suke ba re nahanela hore no, o e ka rata tšhelete. No. A man must provide. Okay, hey, no problem. Jwale lovers. Gona guys, we follow the lead. How na ladies first mo, ke men's first. Yes. Again. Neso ke wena butane wa musipho. John ngicela ungasayenza amakoto ye10 yenza ama last number ayi2 lapho ndoda. Yo, yenza ama last number ayi2 ndoda khuleka. Uyambona umuntu unjani ndoda ngeke. Akhabutili kai. Ngiyaphila mama njani. Yeah, eventually watsiba ubwa liphila. Thank you Lady Blue. Yes, sure. Kusami ngilethele umshado. Oh yeah. Oh mama. Indlela ngiphethanga manje. Yo Nkosi yami, yazi bese ngithi ngihamba uthi ngibekele imoto le sengiyokhapha. Okay. Hake emele ngabuthi natswa. Manje nawe bhuja ukho right bese uphuma siza mara. No, bese ngicabanga ukuthi awusezazi Lady Blue because bese kunesikhathi ngilindele amakodwa beso abantu. Ngithi uyazi ukuthi we have to walk nje like we are born. Oh, okay. Ni right kodwa nini? Hayi siyaphila ke. So bhuja mina ngoke usisi wakho ngithi usisi so not usisi wakho. Oh, you know that wena o ngotsi go Jersey Bioscope eventually ke ye go thole match. So ne ke kopa mo jwetsa wena o batla motho jwang and stuff like yes.
Yabona umama ngimbhekile umuntu ozithobile. Angifuni umuntu ogrovayo mina. Because umuntu ogrovayo uzonginika inkinga. So mina ngisifunela umama uzohlala ekhaya, ngizophuma ke mina ngiyophanda. Mangibuya nginikeza umama imali yogroza, akwazi ukuthenga lokho okuthengwayo esindlini kube nesinkwanyana, apheke, mina ngizama isinkwa nempuphu, yena uyapheka, siyadla sibe happy. Oh, okay. Ki o batla life jwala ska groova apheke abe right wena uzayophanda nje ekhaya, ahlale nje ekhaya. wena awusi wena uyise awundota master le so wena o batla motho jwa Oh, nna ke batla firstly ke batla motho o nang le koloi letsatsi le wa lukwa lwena la chisa. abuti marona le bicycle Isikhona isithatha mama, ukuhamba kwesikhathi soyibona indaba yemoto iphelela. uzamchovela ngithi Mama uyabona linjani futhi ibhicycle lakhona lapha emuva sokwazi ukuthi sihlalisane. I'm still so young for a bicycle, guys. Okay. Sokhula nalo mama. Sokhula nalo ibhicycle mama, khuleka wena. Ngisho alibo ibhicycle khona anyeke uqale ka2 ukhuphuke bese uqale ka4 bese uza ku2. Uthi 2 4 after 4 sesifake eziningi imoto mama. Khuleka wena mama konke kuzoba khona. But Lina, I think I have a right to mention the preferences as you have mentioned yours. So when I say I want motho ona le koloi, how tlametse we against that? That's what I prefer. No bheka mama, ikoloi into esizoyibona ukuhamba kwesikhathi mama. Ungayijahi ikoloi. Angisho yazi ingane before ihamba mele iqale ikhasi. So khasa sobabili size sihambe mama. Nje wena nginike nje ithuba lele ngilifunayo. Uzobona konke kuzolunga. Awusarele ha le khaseng pele ka bicycle pele o isake o tla palama ka morao ha ona taba then ha ntse nako yo tla reka koloi hantle No, wa ba tseba ba jwang ne? O khasa le bona. Then ha o khasa le bona, ha sa qala ho tsamaya, o tlala metsi. Je ho thwe ntja ha o e kwalla. Tsatsi lo tlo ibulela, e tlala le dijarete tsa batho. Ye wena o mosotho o simane So ke mo batla a santsa a yema a itsamaela nka se kgone ho khasa le yena. Ke a khasa nke so nka se kgone ho thola motho a tla khasa le nna. Ke batla a tla ntatsaisa. That's what I want. tla o tataisa a ke re mara ausi wa tseba hape le wena Sesotho se re ntjapedi ha ihlolo ke sebata se ke se bolelang ke hore batho ha ba le babedi mosebetsi o tlo ba easy for bona ke ntho a ibuang ha le le 2 le ka emisa this thing la emisa be ya fihlela ba koloi No, I was like, oh, wa pele na o hlotse ke hore ba emise so wa pele abuti o ile hloleha girlfriend le emisa Mama ngiplanning ngizolenza ngendoda mama. Ngizwa ngindoda omzulu ke mina konke ngiyakwenza. Ngicela nje wena unginike nethi nje ithuba kuphela mama. o reng ausi kapa nje o rata koloi nje No, I was it's not about koloi. We say like o batla le motho a tla dula ka tlung aphe. I'm so young. Hore like ya ka nketsa no, ke batla motho like re tlanne re theisane. Vibe, yes. I'm still vibing. I'm still young. I don't want a serious relationship. Talking stages. Step 1. You know, someone said to step on sela sa hore ha batle motho wa nwang. I no so ga butoka nka strele jwala. Yo, like I didn't groove enough, so I still want that chance. abuti wa itseba pinering omhlaba ma 2000 Ya ngiyayibona ke leyo ngoma leyo. Yayithandwa. so usisi yena okwamanje like usase young for ukuthi angapheka nkosi yami akumela uyabona Kwabhetha kanjalo nje. yeah so ithi ngiyabuya awushaka ko paketle ka le side please ha re ke go botse my sis because okay ke type abuti mo ratile No, I said type abuti o shebe a le moholo and then I'm still young. Ke batla motho a tlo emelanang le nna. Iso ha o kwatile a re no wena ona di moods. No, I'm still young man. Ke sa batla motho a tlo ncenga ba mona abuti re no. Yena o sa batla ntse serious. I'm not looking for anything serious. yeah but Yes. o sheba na o build something motho but not hore Ibento eseba no, I'm not there. Ke batla motho fela re tlo theisana for now. So, mara se type I said type ya. okay no problem abuti kopa o tla ka mohanyana ke o kopa abuti ngicela uze ngapha bhuti wami wa tseba abuti ho etsahalang ne ausi o re hantlantle o bona wena lena le sa match hobani wena ufuna into eserious ukuthi umuntu angaphuma ngenzini and yena vibe so uyabona ukuthi all of that nyeke nje kuzokuhambiselane okasitsa mayisana Kodwa bengizozama mama ukuthi ngimbekezelele ngimjwayele nje. Bengizozifundela nesisuthu futhi mama mangasi inkinga bekihlo yithutha mimi mfe chance ifela.
Hi, Abuti. Go and try somewhere. Thanks for your time. Yeah, Kesha. Abuti, why eating ukutshela something putwa mani? Akunanto wrong ukuthi umuntu akutshela ukuthi asimatch. You know why? Empilweni nami ngikanje angisi-type ya wonke umuntu. Nawe nye kube yi-type ya wonke umuntu. Naye kwayena usisa akusi-type ya wonke umuntu. And it's okay if mothwari you are not my type. But ngiyazi ukuthi khona umuntu obhekile la othi lo bhuti ngiyamthanda. You get me? Yes. Ngiyakuzwa mama. So are you willing ukuthi nje uthole omunye umuntu ngaphandle kosisi nje siloko sikufunela nje? Ngiyaqhubeka mama, ngiyaqhubeka. Yeah mama. Awusi wena willing wa rene re jwetse batho mo le go shong re qhubeke ba o thole motho sha. Yes, I can try one more time, but if ka second date is at my hantle, I am out. What if ka ya B10 kona o tla thola partner mo Jozi Bicycle o tla lose soulmate wena ka o give up? Hi, se ke give up like serious soulmate ya ka yona itla itholla nna. Itla itholla wena? Yeah, I'm sure ishebeletse. Soulmate ya ka mo hae, I'm still single. You can hit me up. Mo jwetse hore ka lebitso ko njo re yani? Ka lebitso ke nna re le mo la Facebook ke tholahala ka Riri wa bana. So if you're single, I'm also still single. Okay. You can hit me up. Nice one. Guys, Riri ki yona ne if lwena o file ka ngo batla le mama ke ile nice and beautiful, hot and sexy. So if you feel hore if you feel hore lwena wa bona o etsala eng ane, o etsala eng. Okay. Ke kopa o jwetse ma sister a pegileng hore uyibona wena ungakhona ukuphatha umuzi, ungakhona ukwenza imama lakho lifile at home, ungakhona ukuliphandela elakho imama lona linga ke kopa ba jwetse fela le wena please. Bomama ngibona ke mina njengoba nginsizwa ngisemncane kanje ne. Yeah. Ngiyazisebenza ke mina. Ngisuka lekhaya ngasuka ngashiya konke le ngifika la manje. Yeah. Kunegumbi nje lele ngihlala kulo. Lelo room lelo akunako kuningi kodwa nje ikhona iTV lenkulu esibukela kuyo. Imoto ayikakabi khona, iBicycle likhona kodwa. So if umuntu userious mina ngifuna umuntu enyeke sidlale because lekhaya inkomo zisele lekhaya. Wawutlwa guys kimi ngobatla nguluza dikhomo puthi ne5 yene. Oh. Ziningi. Oh, ama uthi 5 isho ukuthi ubala lezo landela mina umfana. Lo landela mina. Mfana. Kodwa hayi akusenani ngiyacabanga leli lizayi episode sekuzoba yimo nenhlanhla. Eish. Kodwa mama yena beka right kodwa yena ekhaya bebojabula phela la belogezeke ekhaya la. Imbali enhle lebe nyobe ngiyikhile la. Awumbale enhle Nkosi yami, elebo uzikhelele Nkosi yami. Eish. Kodwa kunankinga abakhona bakubhekelela nabakuthandayo ngiyaza ngithi. Yeah, uma ngabe mhlambe kuyinkinga nani igama ngumdumi mina ngiyatholakala kodwa na ku Facebook nguJinx Mdu. Yeah. Bese ku Instagram it's real black diary. Yeah, okay. Bese ke nayi bantu cela nathi sizamini ngali inhlanhla zangibe nayo namhlaye kodwa landelani ishow le. Ishow le ngiyacabanga iyo ukuthi ezosenza ukuthi sithola bomaqondana noma ngeke hlale ekhambe kahle sonke isikhathi njengoba kwenzakele manje kodwa ngiyacabanga elinye ilanga kuzoyenzeka niyabonga esikhathini samaye kunjani. Ngiyabonga sisi for isikhathi lesinto. Ngiyabonga. So wait again guys, liponetse o Rabuti hanhlanhle na lena aba match asi type but which is as a problem. If o rata lwena re tsong ka inbox etsa re na le our beautiful lady le our handsome guy mon. So lwena if o file ka reng wa ba batla re inbox fela re tla o connect up le bona. Le ska le balang gore follower because of what's baking Jozi Bicycle ra yetsa ntho ya rona. If lwena o file ka rona le crush mo ka bona le bthata le motho ka pa bona a ke tsebe but nje o re inbox etsa ke tla o thusa. I'll see you in the next episode. Yes, baby!